की खूब और का बातें से टीवी. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish. Ordar mapi, nginwan ramangi hakrdob ying jongpi. Ubak don bor rumnong uway na kirang heksa ubalayo ban kurdang shen kum ula du agaran sa nikop Mr. Asia Pacific ula pelipat ba ya kajaka kilan met batmai jongka Genfit gym haka shnong Mawlai Umshorshor haka khatway trik risau araja usau hadian belapan kerja no na kajaka kilan met bala pli menchwa haus nem araja afway hajrong jong dukan bazar India kabadan ha Mawlai nongkwar haka jingple kini kajaka kilan met bala seng di ikong Genevieve lingdo mau plang la sakilang di kibahyang sam urang basnong jong Mawlai Umshorshor bat urang basnong jong ka Mawyong Umjapung kinong IG hikai bat kinong kilan met kibelalom kidekhot jong ka Genfit gym haswa ban khap yu ribon na kabenta ban pelipat ba Reverend Father Alfred Nongbri ula pelong ya kedua ka pirat bat ka sut keshor da ka khoj kentang ya ka jaka kilan met ka bathamai bat ikitiar leka Blai kendaraan ada yang dengan seluruh ketin kopi nanti saklam firma beli. Ni ti kerpang ko kendaraan tu kerku kerdo dia kini kita kini gaji kesan. Dia kini cing lekai ba aro khoi ko kerat. Kemang la pendot tak lak tengka ko kerat bi. Nak umta man penbit penbiang cinon kam. Ti kan kitu won pendon kam ni kini cakah nan ta ban exercise kan wan dia cuma to sisya. Bagi nam perkam hok malabu bun ki ru ki ani ti kena pi kiri ban ki ani bun ki bari bele bun ki umrei tam su ombon su ole ane ole sung sip markala ban ta kala ci ko ci khia ne a ne su thu ke ne ci start play Plie ki na ru ki no ai training hadu ki tu ban sementa ha ki practice su na ke no bi bi fi kerku do ru ki tiar gitar baro online ne ci ma teng snew ne ci ma pembu cimai jinong praktis ni kikipat. Yada api kunat I kamtam ni perthai benda belangop tim besar tu tenan. Wangka mai kespa aban kabe nong tu nong tim nong bisni babur. Tapi jero api bikom balong sel bang sam spa. Nyom lem nong try te ga yim e te kan e mix te badam api pindang ka. Te gra api florum ta tu sak khama film na be ingkan ma be tin tu sukri view bolus wong. Na ublei don ka le jing malu bala bele persai. Tim tak kena dak ni kong siar kong pa kuntang. Kerku kerdo kini gitar bar koi ko krab dengan la banjer menyo kerteng yaki de kitip I lo na si wei pe long berkam ku ki baro pading wei pe kita mengela ni juga dikia ngila ndem kam na kentel untuk try jongi ko pa jongi wa de kam ku kerteng jongi kan wan pe ma jongi kalong kaman jongi ha lo ma benin try minta jiwa jongi pa si padama ni kan kam jongi Kumari ma yasni wadam ni shakshushay Reitulai ni wasni amen Kublai kumaria Kadapajire Trai Murapala Kuyu Parveni Tei Malaka Kuyu So Wajong Pao Jisu Kumaria Kuyu Kumijong Blai Tuan Ta Juni Inongko Mentaba Kuhu Jiyap Juni Amen
tu pun cuba tahu sebagai kerjim kemudian cuba kerjim kepada mai tadi kerjim kepada dan tak apalah sausnan tam sekolah kerja kerjim kepada permi kita kiran saya kiran doksa kiคุณยังในกระเจียมหากว่าการนี้กระเจียมกลางเป็นมีอย่าวิ่งฉลังบลาปัญโยอย่ากระเตลหาพวกแต่กรีมิสเตอร์อินเดียมิสเตอร์มิแกเนี่ยอาจารย์พลายแล้วคุณจูดูอีเวย์ไทยคสีรอยโยอย่ากระดันมิสบิกินี่มิสอินเดียบัดมิสมิแกเนี่ยเราสนามอาจารย์พลายที่นั่นดูกันบนเตียงนักสควอตต้องใช้คนเลยต้องเจนบัดเพลบัดเพลนักคู่ชูเอพีบัดนี้กระดังยัดชูชักมัดบัดคุณจูดูกระดังละชูมันเป็นบีอย่าkita kiran ni lek kai dan ta berwana ka burung di kari ka jelahi berkawai seperti kibariu tanya seperti berita merah Kriskum jirun kam juga mepron kam ki exercise seperti kerja sini dalam ini jadi kita sebelah kita nak play kan kerja berkumpul kan ya yang kita apa hai cuma training ni one exercise ni mengelambat kami beliau yang juga cerita cerita kum nak cerita Ini kerja kesan terapi kalau kerja ini kita dapat berkumpul tentang ini kehidupan dan cuma begitu wan mentak siang ni baru petang dapat ini wajib kemen wajib hun wajib paling semut berkar lagi nak duduk semua sekarang ibu mustafa ini kita buram belum kita menjauh jisu kemudian roh Kristen
kok pak banai ngui beli tak kendat bala ai bod ini mo pangi la yo lat ban beli kini ke gym dah tenlang ya bisa nak push nama ba terus kata mesti bara optip ba kini ke gym dengi kadang nak mulai nak kuat di mentapat ni la yo ban shift nak kini ke jaka kepada nak Mawlai unthlong dong Umshorshor hadir ke Mawlai station di kamu sepentip nak kini ke gym kadi ke belak beli nadu arajar apoi di ki members tu kita don kamu sepatam tidak pun kirang kensai ki bela job iki kategori beper aki kadang beper mo jong mesti kalian ta sabar kumju di kadang ki trainer ngi ki bala long certified ki bala ban guide ya ki clients habun kilian di aku aro ban ai kuble ya ki tu ki members ki barim ki bela ya Ksah ni nak kapor nadu tu snem araja puwei hadu mentah sama ino ingi ne kermen ru bakin dang yang wan biang hangi kini continue biang ka pau changki bat ya kitu ki members ki bathamai ki bakwa ban register bat ni gila ban phone hau number bangin sakne seperti BP bat follow ingi Instagram page Genfit gym tang iden ha Facebook tinga kwa ru ban ai kuble ya snong ni kong kepala ai lat ini kepala ai ni kan si ban play kan ni ka jaga kilan bet mo ni dong tinga kentu kam tam kena snong kin pat ya kam Mawlai bat ke bri nyong trap hi bot okoi kwa ban wan lek kai ni ma PE menta kam tam jing jelai jing di ba per ba pen sni we met jongi kam tam mi drop ti enda ba pen lek kai pilong discipline pilat ni ta ki mo jing pen auria ya met jong pen auria ya ki emlang kasalang tinga kentu ya barok ki para khana samla ya ki kentai bat shunran bat ki long kemi bat ya ki wei bat ro ki badan bi pang ki khat met ki ba ki dip yo ta kabor mo na ki lek kai ken long discipline ko aro manai ku le ke pang ya pada Alfred bila wan man ke ku meni stem dan ni tak ni ka ku su shngai no ti kum juru ki parlok parjor ki ba na jingai na jan ki bala ban dekat ni mene bat kum juru ki ba shooter na hi na ni ki ba support ni mo side by side boleh shibur ni dia nampak kalau tip sepi kan dia jam ni kapli ada dua berjalan step ada kandai berjalan ni baru sih hangi gidan facilities ke kado session gidan support ki weight training channel yang tadi gidan di bathrooms pilak sun dak ada pilak kai di toilet pilak use dia kuat ruben ong ba lada pikwa ban tip company ni pikwa ban long membership hangi molek kai ban ni pilak ban ko number Ran new kendai sausan lain nama. Dan ni pila aru ban visit ya ka Instagram page ni Genfit gym. Ni dan juga website Google pada Facebook page ni. Pila aru ban ni syak gym ni na juga buat dulu gym step adu pra gym ni.